tariki 23 z'ukwa 10 1957 mu majyepfo y'u Rwanda ahitwa Gatambwe mu cyahoze ari Rwanda Urundi. Nibwo wari kuzahosha ubwicanyi akazana ubumwe n'ubwiyunge akubaka igihugu, nibwo yari ari kuvuka. Paul Kagame bucura mu bana batandatu, se yitwaga Deogratias Rutagambwa naho nyina akitwa Asteria Rutagambwa. Deogratias yakomokaga mu muryango w'umwami Mutara wa gatatu, na Asteria nyina wa Paul Kagame agakomoka mu muryango w'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Gicanda Rosaria. Mu gihe Paul Kagame yavukaga, u Rwanda rwari mu maboko y'Ababiligi. Icyo gihe Abanyarwanda bari bagamije mu bice bitatu nk'uko abazungu bari barabishyize mu byangombwa. Hutu, Tutsi, Twa byari imvugo imenyerewe cyane mu gihugu ndetse ikoreshwa henshi mu mashuri, mu bigo bya leta ndetse no mu bucuruzi. Abitwaga Abatutsi bari mu myanya y'ubuyobozi, naho abitwaga Abahutu bari mu buhinzi, abitwaga Abatwa bari ababumbyi. Umwuka mubi hagati y'Abatutsi n'Abahutu watangiye gufata indi ntera ahagana mu 1950 ubwo Ababiligi batoneshaga Abatutsi ku bwende mu rwego rwo kurakaza abitwaga Abahutu. Nyuma y'imyaka 2 Paul Kagame avutse, habaye impinduramatwara mu Rwanda. Udutsiko tw'Abahutu twishe Abatutsi, naho abarenga 100,000 bahungira mu bigo by'abaturanyi Kongo, Uburundi, Tanzania, Ubugande ndetse na Kenya. Zura Karuhimbi, umwe mu bahishe Abatutsi mu 1959, yuhishe Paul Kagame n'umuryango we. Yamwambitse amasaro mu mutwe ngo agaragare nk'umukobwa, bityo aka gatsiko k'abicanyi bikamwica. Umuryango wa Paul Kagame wahungiye mu majyaruguru y'u Rwanda bahamara imyaka 2, nuko baza kwambuka umupaka bajya i Bugande. Bageze mu Bugande babanje kujya mu nkambi y'impunzi yitwaga Nshungerezi mu gice cya Toro. Ni muri icyo gihe nk'abana bato Kagame niwe ari kuzaba inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema, niho bahuriye. Paul Kagame yize amashuri abanza mu kigo cy'amashuri cyari cyegereye iyo nkambi, aho we n'izindi mpunzi zigiye kuvuga Icyongereza, nuko binjira mu muco w'Abagande gutyo. Ku myaka 9 gusa Kagame yahinduriwe ikigo ajya mu kigo cya Rwengoro, kilometero 16 vuye mu nkambi bari batuye. Mu kurangiza amashuri abanza, Paul Kagame yaje mu wa mbere muri ako gace. Akimara gutsinda yoherejwe mu kigo cyitwa Ntare, kimwe mu bigo byiza mu Bugande. Mu ntangiriro z'1970 gupfa kwa papa w'umubyara kurana n'inshuti ye magara Rwigema biri mu byatumye atsindwa mu ishuri rya Ntare, ndetse bimwongera ubushake bwo gusubira iwabo. Yaje kwirukanwa mu ishuri rya Ntare, yemererwa ku kindi kigo cyitwaga Old Kampala Secondary School. Aha ari naho yaje kurangiriza amashuri yisumbuye. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yumvaga afite amatsiko y'iwabo aho akomoka, dore ko yavuye akiri muto. Yaje kwimara ubwoba aza gusura igihugu cye mu 1977. Akigera i Kigali yasuye abari umuryango we ndetse naho yakomokaga. Yanze kwigaragaza ngo batamenya ko ari umwe mu mpunzi ziba mu Bugande, kuko byari kuba bibi, dore ko leta y'u Rwanda n'iy'u Bugande icyo gihe bitari biri guca imbizi. Mu 1978, umwaka umwe gusa, Paul Kagame agarutse mu Rwanda. Yifuje kongera gusura igihugu cyamubyaye, gusa ubwo yinjire mu cyahoze ari Zaire kugira ngo yirinde abamukeka. Paul Kagame yakurikije igihe yari afite mu Rwanda, amenye igihugu cye, amenyera imiyoborere n'imibanire y'abaturage b'igihugu cye. Mu 1978, Rwigema yagarutse mu Bugande, arongera yihuza n'inshuti ye magara Paul Kagame. Mu gihe Rwigema yari yarabuze, yari yarunze ku nyeshyamba za Yoweri Kaguta Museveni zari muri Tanzania, zarwanyaga ubutegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada wayoboraga Ubugande icyo gihe. Rwigema mu 1979 yumvishije inshuti ye ko bashobora kwiyunga kuri Museveni bakamufasha gukuraho ubutegetsi. Akibimubwira, Idi Amin Dada yari ari gutegura intambara kuri Tanzania. Rwigema afata iya mbere ajya gutabara Museveni. Akigera muri Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame, Fred Gisa Rwigema
bayoboye urugamba rwarwanye na Idi Amin Dada kugeza bamusubije mu Bugande ndetse bamukura no ku butegetsi. Ibi byaje kuganisha ku matora y'1980 ubwo aya matora yabaga Museveni wayarwaniye ntiyigeze atorwa. Milton Obote agirwa perezida w'Ubugande naho Museveni arivumbura cyane asubira mu ishyamba. Muri 1981 umwaka umwe gusa nyuma y'uko amatora abaye mu Bugande, Museveni yongeye gushinga umutwe witwaje intwaro warwanyaga ubutegetsi bwa Milton Obote amushinja ruswa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mutwe yawise National Resistance Army. Mu gushinga uyu mutwe, Fred Gisa Rwigema, Paul Kagame bari mu bamufashije kwegeranya ingabo, ibikoresho ndetse n'ubufasha buva mu mahanga. Icyatumye abasore bafasha Museveni gushinga uyu mutwe kwari kugira abarenganura abanyarwanda bari guhohoterwa na Milton Obote. Gusa bari babizi ko ubumenyi ndetse n'ubuhanga mu bya gisirikare bari kuvana aha byari kuzabafasha mu rugamba rwabo rwo kuboza igihugu cyabo. Paul Kagame yarashinzwe ubutasi muri uyu mutwe. Mu myaka 5 yaje gukurikira, Milton Obote baje kumuhirika muri kudeta yabaye mu 1985. Mu 1986 uyu mutwe waje gufata umurwa mukuru Kampala ufite ingabo 14,000, kimwe cya gatatu bari abanyarwanda. Nuko bagifata umurwa bashinga leta nshya y'Ubugande. Yoweri Kaguta Museveni wari ubaye umutegetsi w'Ubugande yashyize abo banyarwanda imbere kubera ko bamufashe mu gufata ubutegetsi. Paul Kagame yagezweho guhagararira ubutasi bwa gisirikare. Gusa nubwo bahawe izo nshingano, Kagame na Rwigema batangiye gukusanya ibikoresho, abantu ndetse n'ubufasha bw'amafaranga mu mupango wabo kubohoza igihugu cy'u Rwanda. Bakivana mu maboko y'ubuyobozi bubi bushingiye ku ivanguramoko. Mu 1989 Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda n'abandi bayobozi benshi mu gisirikare cy'Ubugande bazamuye ikirego cy'uko Museveni ashyira impunzi z'abanyarwanda imbere mu myanya mikuru y'igihugu, nuko Museveni abakura mu myanya mikuru yari yarabashyizemo. Kuvanwa mu gisirikare cy'Ubugande yabaye umwanya wo kwita kuri gahunda bari bamaranye icyo gihe. Bahise binjira muri iri shyaka ry'impunzi ryitwaga RPF, Rwanda Patriotic Front. Rwigema kinjira mu ishyaka yahise atorerwa kuba umuyobozi w'iryo shyaka. Muri icyo gihe bahise bashaka umupango wo kubohora iki gihugu. Muri icyo gihe bahise bapanga umupango wuzuye wo kuzabohoza u Rwanda. Hagati aho muri uwo mwaka w'1989 mu kwa gatandatu ku itariki 10 Paul Kagame yashyingiwe na Jeannette Nyiramongi biberaga muri Kenya wari warahunze intambara y'amoko. Umuhungu wabo wa mbere ari nawe imfura yaje kuvuka mu kwa 7 mbere gato yuko urugamba rwo kubohora igihugu rutangira. Bamwise Cyomoro Kagame. Nyuma yaho yaje kubyara undi mwana w'umukobwa umwita Ange Kagame. Ubu Kagame Paul akaba abyaye 4, uyu akaba ari nawe mukobwa wenyine afite gusa. Mu kwa 10 mu 1990 Rwigema yatangije urugamba ku mugaragaro, urugamba rwo kubohora igihugu. Ni mu gihe mugenzi we Paul Kagame yari muri Kansas mu masomo ya gisirikare aho ni muri Amerika. Rwigema yapfuye ku munsi wa 3 w'urugamba, nuko bisaba ko Paul Kagame acikiriza amasomo ye hagati akaza gusimbura mugenzi we wari witabye Imana. Ubufaransa ndetse na Zaire yari byarangije guha ubufasha leta y'u Rwanda, nuko babasha gusubiza ingabo za RPF mu ishyamba cy'Ibirunga, dore ko bari bamaze no gupfusha umuyobozi. Paul Kagame yari atarava no muri Amerika. Paul Kagame yagarutse muri Afurika anyura mu Bugande aza mu ishyamba kuyobora ingabo zari zifite ubwoba, igihunga ndetse n'ubushake buke bwo gukomeza urugamba. Igihe Kagame yazaga hari hasigaye hafi ingabo zitageze ku 2,000. Paul
Paul Kagame yongeye kwegura urugamba nyuma y'igihe bisuganye. Mu 1991 mu kwa mbere nibwo yongeye gutera u Rwanda bitunguranye. Urugamba yarutangirije mu Ruhengeri, nuko ingabo za RPF zifata umujyi mu gihe cy'umunsi zirangije zisubira mu ishyamba. Umwaka wakurikiyeho 1992 RPF yari iyobowe na Paul Kagame yateye igitero Shuma ifata uduce tumwe na tumwe tw'imipaka. Muri uwo mwaka kandi nibwo Paul Kagame yatangaje ko habaho ibiganiro by'amahoro mu gihe leta y'u Rwanda ari kubyemera. Mu 1993 nyuma y'umwaka umwe impande zombi zibosheje intambara ziri kwitegura ibiganiro by'amahoro byari kuzabera muri Arusha, Tanzania. Dusiko tw'abahutu twatangiye ubukangurambaga bwo kwica abatutsi mu bice bimwe na bimwe. Ibi kandi byaje kuvamo icwa ry'abatutsi benshi. Ibi byababaje FPR bitumye ihagarika ibiganiro by'amahoro yongera kubura intwaro. Ni mu bitero byatumye yigarura uduce tumwe na tumwe two mu majyaruguru y'u Rwanda. Ntibyatinze amasezerano yabereye Arusha muri Tanzania, leta y'u Rwanda yemeranya na RPF gushinga leta ihuriweho n'impande zombi. Ni mu kwa munani 1993. Ku itariki 6 z'ukwa kane 1994 Perezida Habyarimana Juvenal na Perezida w'u Burundi Ntaryamira Cyprien bari kumwe mu ndege yarashwe n'abatarashakaga ko amasezerano ashyirwa mu bikorwa. Nuko ubwicanyi buratangira, hafi miliyoni y'abantu ihasiga ubuzima. Paul Kagame ku itariki 7 z'ukwa kane yaburiye ingabo za ONU zari mu butumwa bw'amahoro Inari ko ubwicanyi budahagaze ari bwongere kubura intwaro. Umunsi wakurikiyeho ingabo za leta zateye igitero ku ngabo za FPR zari muri CND, gusa izo ngabo zirwanaho bikomeye. Paul Kagame yubuye intwaro ayobora ingabo guhoza igihugu cyababyaye, bahera mu majyaruguru bashaka guhita binjira i Kigali. Ibyaje gutinda, RPF yaje guhagarika jenoside, abayikoze barahunga, abandi bacibwa imanza mu nkiko gacaca. Uyu ni Perezida Paul Kagame. Umuntu yahera kubaho kwa RPF ubwabyo n'ukuntu yiyubatse ikagira urugamba rwo kubohoza igihugu, ndetse igihugu usibye amateka yacyo yari asanzwe atari meza, na nyuma muri iyo mpinduramatwara ikibazo kinini ndetse kurusha cyavutse muri aya mateka. Ariko noneho RPF ishobora kongera kubaka igihugu, cyangwa se yubaka igihugu gishya n'ubundi cy'abanyarwanda bakwiriye. Jenoside ikirangira, FPR yahuye n'urugamba rwa kabiri rwo kubaka igihugu uhereye ku busa. Kubuza abantu kwihorera yabaye imbogamizi ya mbere FPR yahuye nayo. Honorable Tito Rutaremara arakomeza. Histoire y'abanyarwanda ni injustice, kandi buri munyarwanda wese yiyumbagamo. N'uwavukaga abana ababyeyi barayimubwiraga ukayiyumbamo, ukumva ko abantu barenganye, kandi twarenganyijwe n'igihugu twavuyemo, turenganywa n'igihugu cyari cyaradukolonije, turenganywa na communauté internationale iraturenganya, iranatwibagirwa. Ubwoba mu mitima y'abanyarwanda bwari bwinshi. Paul Kagame yahise aba Vice Perezida ndetse na Minisitiri w'umutekano kugeza mu 2000 ubwo wari Perezida Pasteur Bizimungu yeguraga. Kuva ubwo Perezida Kagame ayobora mu nzibacyuho kugeza mu 2003 ubwo itegeko nshinga rishya ndetse n'amatora rusange yabaga. Ubundi yatsinda hafi 95%. Perezida Paul Kagame arakomeza. Ntabwo umuntu yatangirira kukwiheba, ahubwo atangirira kuvuga ngo ariko nubwo bimeze bitya umuntu yashaka inzira akayibona. Manda ye ya mbere yaje kurangira 2010, naho manda ye ya kabiri irangira mu 2017. Jewe
Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Gusa hagati aho mu 2015 abaturage ndetse n'abayobozi bemeje ko itegeko nshinga rihindurwa akongera akiyamamaza mu gihe abishatse. Mu byatumye abaturage babikora harimo kuba yareciye amacakubiri mu Banyarwanda, kuba yaraguye umubano mpuzamahanga, kuba yarazamuye uburezi mu Rwanda, kuba yarazamuye ibikorwa remezo. Perezida Kagame kandi yakira ibihembo mpuzamahanga 26 harimo igikombe cy'ubuyobozi bwiza ku isi mu 2003 yagihawe na Young Presidents Organization, igikombe cy'uharaniye amahoro ku isi mu 2009 yagihawe na Sadba Church, igikombe cy'uwazamuye imibereho myiza y'abaturage mu 2009 yagihawe na Clinton Global Citizen Award, igikombe cy'uwazamuye ubukungu mu 2009 yagiherewe muri Lebanon 2020 Summit, igikombe cy'uwabaye icyitegererezo mu rubyiruko ku isi mu 2011 yagihawe na The International Olympic Committee. Perezida Kagame kandi yagiye ategura ibikorwa byo guhuza Abanyarwanda bari ku isi hose bizwi nka Rwanda Day. Natwe tugiye kuba Rwanda First. Ariko bareba tubwira ngo X First ni byiza kuko birakwibutsa, birakubwira ngo ari kubundi kucyuriya wibutse ko ibye bimureba mbere na mbere, ubundi jyewe yanshyirira gate ku rutonde rw'abagomba kwitaho, yagushyiriraho iki kubera ko mumariye iki, kubera ko mukorera iki. Icyiza cya kabiri kirimo baratwibutsa kutubwira ngo ariko ubundi kuki mutimenya. Abanyarwanda bo dusa nk'abagiye tubimenya kuva kera ko hari ukugomba kwimenya, udategereza undi ko akwibuka. No mu mateka yacu turabizi ko hari aho twagombye kwigoboka tukimenya, aho abantu bashakishije ubatabara bakabura. Twagomba kwimenya ubumwe, igihugu gukorera hamwe, abanyagihugu tukajya hamwe. Indwara zaje se, hari indwara y'ubwoko irabatwara mwese, ariko iyo abantu bari hamwe izo ndwara barazirinda, barazirwanya, bakazitsinda. Ubukene baraburwanya, bakabutsinda. So identity isigaye ikaba kuba umunyarwanda. U Rwanda rutagira uwo ruheza, rutagira urushaho gusiga inyuma,
u Rwanda rushima buri munyarwanda icyo yakoze, icyo yagezeho kimuteza imbere, n'u Rwanda rukwiye kuba rukorana n'ibindi bihugu byaba ibya Afurika cyangwa iby'Uburayi. Bikorwa biba buri mwaka, bibera mu bihugu bitandukanye ku isi, ahazwi cyane nka Rwanda Day Boston, Rwanda Day London. Paul Kagame uretse kuyobora igihugu neza, yagiye ayobora imiryango myinshi, harimo East African Community, African Union yayoboye mu 2018 kugera mu 2019. Dani Rurema.